Danes za Vprašaj Mašo bomo ugotovili nekaj napotkov, kako prepoznati, ali je partner pravi za nas. Prvič, ali je negovalen do mene. Če je partner negovalen do mene, je skrben, pozoren in to je tisto, kar bo ostalo. Ne glede na to, kako se bojo postarala naša telesa, kaj se bo zgodilo z nami. Druga stvar, ali me vidi, sliši. Torej, kaj se z mano dogaja, kaj me zanima, kaj me ne zanima. Ker če me vidi in če me sliši, ne glede na to, kaj se bo dogajalo, potem bo vedno tam, ko bom potrebovala. Tretja stvar. Ali mu lahko kaj podarim, ali se lahko od mene kaj nauči in obratno, ali lahko on meni kaj podari, lahko se jaz od njega nekaj naučim. Torej, da imata neko skupno motivacijsko, da se drug drugega spodbujata. In četrta stvar. Ali je ta partner tisto, po čemer sem spraševala celo življenje. Tle si morate zaupati, tisti feeling, tisti občutek. In če ga imate, je zagotovo to. Upam, da vam ti napotki pomagajo in ukolikor vaš trenutni partner ne paše v to, kaj bi bilo potrebno, da se o tem pogovorite in kaj bi bilo potrebno, da pogledate, kje vi niste to za vašega partnerja in skupaj najdete nekaj, kar vas bo oba razveselilo.